Bismillahirrahmanirrahim. Gelin temaşavana İrojvara hakkı sozdayne da hakkı kefalete da zamanı Hazreti Ömer'de hikaye ki heye yani ciddile ez yajvara bejim ku eml xu binerin o eml wan zata binerin. Ev zat jî dava cennet etkin em jî dava cennet etkin. Ka em çi derecede ne? Zamanı Hazreti Ömer vakti Hazreti Ömer halifeye kavak navi Hazreti Ömer te meydanı tabi adalet kevbire merva. Merve ki adaletli biye. Her kesir adaletli biye. İca daha genç bimili yeki girtine o vitinin ba Hazreti Ömer dibin ya emir el müminin evi insanı hani bave me kuştiye em jî dixwazin te ceza jviya bisînî heqê cezayê wî çi ye em dixwazin te ceza jê bisînî. Me wî aniye bate me teslîmê edaleta te kiriye. Hazreti Ömer dibe wî berdidin hani ketine ber milî wî berdidin datîne wê derê. Hazreti Ömer jê dipirse dibe vana dibên ki ku viya bavê me kuştiye rast e te bavê wan kuştiye dibe belê. Belê dibe wela me bavê wan kuşt. Pekî dibe te çawa bavê wan kuşt te çima bavê wan kuşt. Dibe ez hatim dibe devamın reviya ketina baxçê wan darkiye bû dibe jê xwar o bavê wan jî dibe kevirkî dakir li devê ket o deve ket mir. Ku deve mir ez jî pir berdeva xwe ketim o min jî rakir kevirkî dakir bavê wan û bavê wan jî cîda ket. Wala vana jî kurî wî ne bazan wê wan nêza bûn ku olayê dîtin vay awabiye bi milê migirtin o me anîne bate îca te çi emrê dê bûye wê. Hazreti Ömer dibe wele ji qisas re qisas lazim e. Te bavê wan kuştiye gere em jî te bikuşin. Qisas ev e yani. Ku teafû kin ayrı mesele fakat ku teafû nekin gerek em te bikuşin. İca kuşta dibêje vî zilamê hane dibe ya emirel müminin dibe ez li memleket mervekî güvencelî bûm. Gelek emanetê xelkê li ba min e dibe. û Xwedê ku tu ana serê min jêkî Xwedê wan emaneta ji min pêştir ti kes nizane. Ancak ez cî wan zanim. Eger tu sê roja îzna me bidî ez her memleketê xwe ez emanetê wan teslîmê wan bikim û ez ê werim. Ok tu îzin hedî tu zanî. Ku wiha dibêje Hazreti Ömer dibe ji te re kefîlkî lazim e. Eger ku kefîlê te hebe eger ku ew bive kefîlê te bêje vî camêrî nê min berî wî de bikujin ez ê te berdim. Ku kefîlê te tune bin dibe te bernatin. Şîret ev e hed li te ketî em ê serê te çêkin. Kavê kî ve kefîlê te tabi sahabî jî dere hene. Ebazerê Xefarî radibe dibe ez ê bim kefîlî wî. Dibe ez ê bim kefîlî pişik ew dibe ez ê bim kefîlî wî Hazreti Ömer dibe tamam. Tu karî herî filan rojê filan saetê gere tu li vir hazir bî. Eger ku tu hazir bûyî tu hazir nebûyî ez ê serê kefîlê te çêkim. Ev dibe tam ez. û viya lê dixe diçe. Diçe memleketê xwe tabi Ebazer jî kefîl e û gere nereve jî Ebazer jî xistine binê kontrolê yani îşê xwe da filan waqt binê taqîbê da ji bo ku cikî da neçe mesele filan şîret wisa dixwaze mesela. Tabi sahabiyê dinê pir berdikevin. Yekî bîna Ebazer yekî wisa ku biye kefîl o vî însanî belkî neyê wê serê Ebazer jê fe pir berdikevin rokî diçe roya didiya diçe roya sisiya tê êdî wext nêz dibe tabi diçin ciyê ku wê
Kısas bininci Hazreti Ömer işte vederi vaxt hindik maya indi. Sahabe laf diçintin. Abazerci hazır el vederi dibe ez kefilim ez seri kura hazır yani ez mekefilivi. Bu ne seremeyecekin. Sahabe henek ced için ba Hazreti Ömer dibin ya emir el müminin. Bir insanı sero mürat xwest o çuriya ve dure. Abi dibek neyci o dibek vere dibek بريدة تشكي ورا سري فلان اما عطنا الرجاي ابازر ذاتك حيفه هنكي سره دريج بكي هنكي سره دريج بكي مثلا ساعات كي 10 ساعات باب سيرفيس سوري بلكي اف جامير ورا ابا زمان هندك ما سري ابازر جينك كنت انا سري ابازر جيكي وساعات كي تك بار اوجي ورا حضرت عمر دبي عدالت çibe اوي ورچ هي أنا دبي زمان مايه ببني تشقى زماني وان ما تبع وشخ ساعتنا بونا بالروجي قرتنا بوكيدنا بالسيه قرتنا مثلا سيا إنسان سيا دارا وسائره دبي قفاكو زماني ورا خد أزسري أبازر شيء صحابي دها وصال أو دبي ياوي بينا أبازر بكفيلي فيها فلان زمان عندي هندك دمينا دنيرن دومعنا كجور ذاتي أفانا كيف تكنت بي والله دبك أو بي تي دنيرنكو أوه دنيرنكو أوه دوري بأخواتك أوه عجلتي أوجي فهمت كزمان باري أكبيه إذا كيف صحابيا برتي وسا كيف صحابياتي وسا كيف صحابياتي دبين أبازر جي قصاص خلاص بو ووا في جاميري جي سر سوزي وسكيني هات نساتي إدي بتلية بينفرش سركتية دكا زيارته حضرت عمر دكا وزيارته أبازر جتكت بمالة أبات بو كفيلة من أشيم هات موات آره دركتي أباز هاتم حاضرم و حضرت عمر دبي والله دبي إذا دهاج زوبات ما حب هفكت حب كده أمانات إيكو إذا بدو ما حتى مواندي فلان بيفان فقط أزفا هاتم أزيدي حاضرم و سري مجيكن بشور سري جتكن جلال تابينه بلي tabii her du genç cirve derine her du genç her du kore vi insanı kuate kuştini ev ceval manzara edinerin sahabi ali ki da keyf tken ku bazar khalas biye ve her du gençatin ba Hazreti Ömer dibe ya emir el müminin dibe em hakkı babi kuderin dibe em vi genci vi insanı hani em azad tken seri bir jenekin dibe كفانا وهذا بيجين حدث عمر جي كيف هو تابي وفي إنسان يجي كبابي وان كشتي أوجي فر كيف هو أوجي كذا صار المشي وان دبي أبدو صار المشي أبدو صحابي صار المشي أبدو من كيف تكين حدث عمر جي فيا دبرسه إيه قاتل دبي تشوي كتنات نت كربون ناتناي ما كسيج دو تنشان هوا وكيلته هبو و او سری بات ناجکرنی او تشخل ورد ما ایندی تنا دا تجبو چاهاتی دبی اجبو چاهاتم دبی من سوز دابو سوز جی ایمانه اگه بak مرف سوز کی دا سری مرف جیته داره گره مرف وره سوزی خو بینه اجبو سوزی خو هاتم دبی را نبیجم والا سوز دا او جرحی خو ترسیا شکفچکی خوینا و ترسیا نهات أصحاتهم هذا عمر أبازر دبرسد بيا أبازر تجبو تشبو كفيلي فيها تبي إنساني نازناكي مجي تجي فانس ما جرى أولا ما في إنسان ديتيه تجبو تشبو كفيلي في دبي برا سر الدنيا كفالات نقدة كفالات هبة حتى قيمتي برا كفالات هبة لما أزوم كفيلي في ملك جوكي گو از مروکی گوینجالی ما خلق امانت دای بامن بلکه امانت یتیم الباله به بلکه امانت مهم الباله به برا هر وان امانت بین دکو راس بش خواز خلاصم نراس بجی برا قصری مره برا کفالت دنیا نخد طبعا حضرت عمر پر کفایتی حضرت عمر هر دو گنجاد فتله دبی و ملی ویگرت و آنی بامن و گو
ام قصاص بابي خود خازن او ايرو جانا ونوي عفو دكن جبو تشو عفو كير ادبي يا امير المؤمنين هر بابرا دقرين دبي يا امير المؤمنين كاش في منظره را وإدي أموال ويعفو نكن كاد دبي يعني في إنسان شو هات سر سوزي خزكني يكي بنا أبازر بكفيلي وي إيه والله قواكو أمجي إندي ويعفو نكن جمرة جيكي ماسيكا برمز طبعا حضرت عمر بركة فاوي تيجوان رجل تشكر دكي هركس دكي حقي خو وفي ظلام رادبه دكي مملكتي خو أبازر جي كفاته خلاص دبي إجا اللي تماشاوانا زمان ما يرودا مع الأسف سوس نمايه بخت نمايه يعني مرد چه جواتا انسان خبر ددن تدبي عجب راس دبيجه يانا مع الأسف بيد نوا ملا داجي هناك ملا خبر دن تدبي عجب راس هناك شيء خبر تدبي عجب راس جبو منفعته ما مالا خراكريه مجبو منفعته والله بالله لبا هناك انسانا ناموسي نتشكي برا منفعته بشرف نتشكي برا منفعته به جديا خود خيدج بمنفعته جبابي خود خيدج بمنفعته كفالتي نمايا ميرك دبك كفيجي كفالتي هناي نجياني اجا ايك كفيل شنا ودا ديله او دچا نابي فيا بيا كفيل من غنيه ام في حكايه خلا درسك مزنجه درخن ام مسلمان جماعه مسلمان را صوص ام بينجي معظم تشتكيه ام بون كفيل ما كفالته واني جي معظم تشتكيه يعني برا عدالت سرية الدنيا نقده برا كفارات نقده صوزك مدى ام صوزك بينجي وانت بمن دخير وخشيدا وانت تمام اماتي خدا